you, but the be a match on mama sap, my falling for trouble way. I'm a sa, cause you're forward papa way, any muya from. Adana muya sa. Aden Ghana for. And that's me say what we are Santini biara. Minka Santifonia diom to mufira no. Me kan yo ya Santini ankasa. Wa a jolly anopa. Eko to Abama Mahama. Sike Jacofino. Me say me swallow oba besimo pampem wa wa crash mu nyina ma wu 2028 nunu na mu nyina ma wu because ohene pon odi manim anyam no na mo makwan ne yedi nanum ya fom na wo wi wa sole anopa adwale so okoto ba ma NDC wura nwo wani nwu aden na mo ya sa sikanti mo to woni onyam na munima ne say East Legon executives no ma hye ntade white and mo church say cowboys munya American France mo church say America cowboy no mo dem space tuntum ne mo sunglasses anye hye monim de odwan ho masese so na sese mo kom more no mo hye ntade no mo ya party more fire mo just go private jet my papa no na mo sorry a wakotena Ibrahim Mahama private jet mu na Mahama enya the audacity aden ayiya no ayiya papa montimi jiska to ento private jet my papa no ana mu na mo say mo santi se mu hiya no montimi roll campaign ni nyina ye ntam bo chi ento private jet my papa no Ghana budget sika kese politicians you chedi enne Mahama wo go ye nimu ase ogu ye himpon nimu ase no wosan ye gudie o wase sa Ghana god na the money ni drop me row who fellas yes I stop him come yesu omo yen correct sa Asante boys na nkasa some of them they are stupid omo yen answer arawo Asante fuo sikenti na motina ho no hwe sek kan say adum ehye ya disrespecting mo amedum hye de mo na bra mo si amo no mo mpem no ke fellas ye ni na kavite na ye omo oso mo ho jonso mebu a yes o ye ya omo ntia so denti na ya bra mo na mo mpe oso mo ho jonso edi mo atem aden yin no masantefo na mu bi makoto aba ma NDC me si Asante ni bia na budwale no pa ekoto aba ma NDC me disi gagda kofisi wa pampam woni wa busuafo nyina yedi kamo nyina gu from 2028 ento mu pon ma so da koto amba mu jimi mu ye mua edi boni na NPP ye se me kwoti ya anye ya kan say swami interchange mu de mu ye mo Asante sem politics in famu ho enema hu Mahama kire mo say politics eni ahemfo sem ewo correlation wamanya didi matem Shabranti ya no wo Germany wo diotumfo atam de ahemfo Asante flag etu from tia so peja to wu esiotumfo kwase ya owu ye Ibrahim Mahama emma ni sika no osma wana egba ne friend send sa akwate tia no apia stadium. Yes, emma mu ye video na mu wia masamia mama sankrofo we mu kwan so mu wura manhia otumfo nana mesira wo opa administrator be fa me me ye dwuma ma wo ayemfofo no me pamo mu nyina firi wo ma nyina fofra ma wo o ma ton waji wadi o ma ton waji ska coins she papa she sika de me enkrofo enwo mu ni da so otumfo education fund minim krofo ma benefit ehiafo ma enya Asantefo ngwa dan oba akra wo ma mu 500,000 so mu fan to education fund mu wo ko central region wo mo ya fashe papa ku cruise kadi mo Asantefo Samusi, Montimi Jessica and top private jet my papa. Na Ibrahim Mahama jet no betina mu. Na Mahama ni nianum ebu papa nim tia. Dia kan for tem atoto yaside bia. Mo me nyina yen kan bom. Ye betua. So 1 year kwa na bebo susu na. Mo me yasati de mo susu no. Ye betimi aye na akan royal flight. Enya him akan for him fofo na be for sa flight no. Private jet 65 million. Ukuta 65 million. We benye bi. Ibrahim Mahama ya nye MPP for ya na man ye. Ate. Aden MPP for ya. Aden nanado musi MPP Asantefo ni achimfo yi. MPP
ni ye de o ye dia senia voter region for ade ayi NDC abomochi se ayi secondary borders no adan ne yesu yenya bi ye papa kufuo ewie ni president ye papa kufuo eye ni se oye ni ma bebre ni policies ode ba boa dodo na e wo Ghana enso me se me ya chim ni fellas me ti me nkyere se ye papa kufuo ye bibi sei esi achimmaye enso ye do papa na menye ye ni defend kufuo because ye nim se NPP ye dia ye kwa ndisi mo munje ye yu asantefo munkyere me mahama cabinet no asantefo be na o next time mama yan kai empofo bia papa kufuo wanya hwama achimfo nso ye nim se NPP ye dia ye bonachi ye tanachi ye wie ye defend kufuo ukote se ye di kufuo atama ne ye di akire afi de Felix enkrofo bi betina omo so mo ka asantesem history no ye hunu so madane na nado no mo de na nado picture to no mo dia achimfo atem me ne bedi akon ye di 1 week stop yo mo ka chom se so mo nya san kwasiade na ne ye so am so ko mo be hunu de be yo mo na nado ukwa Ashanti region be say djumo ye wa Ashanti region ankroko da Ashanti otumfo num ton papa ejina wona na nisu ni nsuo because ni mama fo pejuma ye ni nkola pejuma ye ememu wa wokromo pejuma ye ne kuma ate ankroko da gu mahama nton enkofa police soldier fo na mahama se da bi onton wani kura no mu nton no mu mepe investor mahama se menye emamu tumu e di safo akoma no na naduba no bieye efa asantefo 4500 youth eye adwuma wo honom ye see universities na the boss universities miensa mienu wa Ashanti region STEM schools uko Otros Rebua first junior high school STEM school in Ghana is in Ashanti region STEM schools are ye tutu asisi Ghana nyina Ashanti region kwa munya mu be 6 NPP ba ye school ye 660 senior high school project Ashanti region kwa munyemu more than I can say near wo munyemu be 200 road inner roads na the buy your road 13,000 kilometers Ashanti region kwenya 2,800 near kaya na Ghana for your chair adena motisa nursing training teacher training police recruitment soldier recruitment ba Ashanti for your mama kwa 45% na near kan Ghana for your chair edie bi na do wonye enti se mpo se bibi ye see hospitals amano agenda 111 hospital ya e champo best statistics ya e proper na do buy na at the time no I obsolete of almost 50 years na do jurigu ye eni ye see the fufro aka painting pe mon kokosha aka painting pe ya sensi airport amamu boni pe na papa no waje mumra isi region mo be hwe ni oye ma ye Mose wanye swami interchange ntinu anye we ntinu papa na anye hwiama mo boni ye be no mo kire ya ne papa kufo ye ma achemfo na mo di papa na ti no mo di natam sanke ya stop mu a enka ne ka mo di ye ja 20 pipi mu adan asem bia be ko wu be kra mu asem bia be ko wu be kra mu me Felix ma me bra me nuanom kremofo nso me na ne kremofo Kevin Taylor ni anyum we na Felix boy no se mo ti ye no rap ya no rap se mo ti ye what did matam edi chief imam matam was a chief imam office no na corruption koso eho owie na Koran no ototo na se eyeyam se Koran de paper to muto de paper to mu wi a mo shatade se mu ko akoto ba ma NDC mo bu bodam mu zongofo first na mu ma ya de besi ni kokota nsi si fa me time man why it's okay fama no no any besi any de wade mu ba wumi adawruma wakosi nursing first nursing training Islamic nursing training e okokrobite ene uko zongwa yesisi schools wo it's ene what mean fa besi any koko chance nko wade oba bia ozongo biem ayefo kaya yefo ya mamu training mamu sanodwuma no ye decoration ye no ye makeup ye ejisika kese ene yasi danie mama Kevin Taylor bowe Kevin Taylor wabubo pose kakaduro exna TV so di matem na mahama beka kira mu se wo ye Kristo ni ntino mahama ne manu Felix wane ne kuta Kristo din ne manu nyina kuta pepe fo din obeka kira mu se wo Kristofo na mu nyina maka bo mu Kristofo ye besi cathedral mamu a
Mo say Ghana for ho chiro mo boda me krasifo yi. Omaya ye this sister 8 years and so ye important function wa patase. Money wu and chamwa krasifo. Money em ye moya mo mini bibia monim. Monko country say na sister 8 years. One na ye important programs wa patase. Kwasiafo. Krasifo aye de mu buma ye enye Omaya koye ni man matwenya be yechi. Ye koye ni man matwenya be yechi because more short memory. Madwe wo fam adan. Omaya this is the 8 years. Yes, cathedral. Yes, there tourist attraction. Ama mo memu na. Mo se mo ni adwuma nye no. Mo list mo website. Me nkrofo buki abagana abechia musika no mo de ma koto. E mana mo ti buko mo na cholera ebi na mudi. Cholera achechechi mo na mo ebi no. Amachi manu amu dokun no. Na mo ba ye to no. Mo to dokun ni bi edi. Muna musu muton yogurt no motimi aton yogurt no mo amuton katiboriye motuchi eburo motimi anya sika kakra etimi boost economic activity e wo bebia mo no mo bobo down mo se bien Ghana ni sika ntino cathedral na nye krasifo sister 8 years mo se mo ya mo 1 July bia mo bonya me empire ni mo bonya me empire wa patase mo ni na ewuo no ntwamwa Felix mo bintu aso Say the away to fire and have something. Telling me. God bless you for always